meghalayapost.news. Hagatma Persha Drok Kipulit Special Task Force jangka nangba Guwahati mentang step hangap jangka khatsau terik benai risau arhajar arpsau kilayak ban kemno yo wave Snar Khaïi Drok Bashir Khaïi Ryngkat bu Drok bu Shongdor Palat sau Klur Tam katkum katulong khubor balayo lum layat ho ba kipulit ke STF kanangba Guwahati hadin ke jingyo jingtip ke batikana kilap pelong ya ke jingpan abshrip ha Persha jangka North East Cancer Hospital Jorabat hakba kilayak ban bat ya ke Trok ke badan you number AS Northway RC R Lai Lai Nriu kepadang hiar syakanong ba Guwahati. Hagajing talasi ya ketika Drok kipulit kilayok ban korup hadu South Santelik senduk saban kiblat tap yute Drok Heroin badan ya kejing kia kebasan spa lai penyo poin argram bat ba Shongdor Palat sau Klur Tengka ya balawan ra na kejala nagalan ban penpaipat syanong ba Guwahati. Hagabay bakani kejingja kipulit kila kemno yote nong Khaïi Drok Bashir Khaïi badeiru nongnya ketika Drok ibala tip kerteng kumu ranan jai mandar sau penriuk sinem gagerta nakasnong bamun kuci jong distrik barpeta barbelasha mentah bengli basti jong nong ba Guwahati. meghalayapost.news.